CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Amit Shah ulaong paunong ngelam ka BJP Hawas Bengal, usuvendu adhikari, ukwa banyakhonnya ka election na Nandigram constituency. Henry Amit Shah ulaong. Bauang ba omday tang Nandigram, pat uday banyakhon persya eka Mamata Banerjee hayeng jongkahi, kata Abhabanipur constituency. Pat uru ula kongu eka jengmatai ka parti, bat ula asisyaban perem ya ka Mamata Banerjee. Hadu bakami osyo tang banlong MLE ru. Wadikari ula job ru na Nandigram constituency. Hakajinya khon Abhabanipur constituency. Adikari ula yo nyopulai jar khandai spa khat nyovot. Katba ka Mamata Banerjee pan kayo sandu praja praspa khat arvot. Bat ula perem ya ka dakhat san hajar chispa san vot. Nandigram constituency pan wadikari ula yo silak arpenyo jar laispa iwe vot. Katba ukertong ka TMC upabitarkar ula yo silak khatnyo jar reuspa laipun reu vot. Bat adikari ula perem yo u dakhandai hajar reuspa reusan vot. Amit Shah ulaong baka Mamata Banerjee kalakok palat baka BJP ru kapan ibor lang. Daka bapa yu nongelam jongka bandit yakun sendon ha constituency jongka. Ulaong baka ni election kabamenta kam datang ban penkut ya kaseng TMC. Henry kadai ru ban penkut sendon ya ka Mamata Banerjee. बेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने सुबेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। Angni kusek acukku, angni acuk ungani ko mesoka. Ang habagak tin ke im kajai benriu ke im. Kaladon kata kami Mikhalia language act na do usnem arhajasan. Kuman penjisano kan. Ba min hakani ka country tari jong ubanaya yong ka bambut na tau April arhaja April. Na ka jing pen bana officially ba la shim ya ka ktien kasi ka jongi ba kom juru kita ki garu ba ka ktien garu ko la shim ya ka kom kata ka official language. Ngas ngungu ngas keburung. Ya kan ke kasi atau society. Batru kumju ya ka acik literary society. Kiba submit ya ka memorandum. Sya ke government. Departmentally ngakot meeting mana. Haka bengesyong di study nadu ka law department, nadu ka arts culture, nagi department, kiba per ngia discuss. Ngaong tongin talk ngin recommend sa cabinet ba ngin repeal no ya ka tuga ak kabarin, bat ngin warna no daka ni ka way ka batmangay. Daka bengiong Meghalaya Languages Act. Mdeshu Meghalaya Language Act. This will ensure administrative inclusivity and language preservation. It will also ensure that communication is more efficient in government offices and other institutions. Akan direktur nama kunci sini mana boleh mungkin nama dia apa atau interview aku baca kunci nama dia mungkin cara dia nak cakap yang Nilai kuat syaba ka ktien jungi kan yo no ka jingi thu bokpura. Par kham tam e kan rong ha ka khanet ka bokpura. Nre kalong ba de umau jam ubanin kong menta ban suong no ba chief minister jungi ula kubur ban ong ban ka ktien kasi bar ka ktien garo kan long no kata ka ktien bokpura jong gejela.